ritana ria gutabanio kwa mugaruruku thiini wa gatiba kugerera kura ya mawoni rikoretwo rikiiguika kihakuhi mawoni ngurani makirekererio ni atongoria kuma mehu itiganite ya kiuteti. Umuthi atongoria kuma mwena wa Western magiikio rito wao ndeto-ini ino guku magiukirira aria makoretwo makiregana na ritana ria gutwarithia na mbere mihang'o ino. St. Peter 20,000 moja. Kurigana na muikariri wa kiama gia kotu Francis Atwoli aria makoretwo makiheana murugamo mehiu iguru rigie kura ya mawoni ni andu matare na meciria makonyihanyihiria wanjiko murigo wa igoti na oho ni andu matarenda mugaruruku guku bururi-ini. Which government are you serving? If I was a president today and my deputy president anasema hiyo mambo ya katiba hiyo ni idlers. He's calling even his excellent president an idler. Yes. Yes, because he has his signature on handshake. Yes. Atwoli uria ukoragia ri kaunti-ini ya Machakos augite gutabanio gwa kura ya mawoni ni kanya kega ga kureka mugambo wa Kenya wiguike na oho guthinga mianya mingi iria ri gatiba-ini ya bururi. Mudi ya nchi hii sasa, mudi ya wa Kenya ni ya kubadilisha katiba. We don't want this constitution of whoever wins he takes it on. We want inclusivity. Kila mtu atambuliwe. Every Kenyan hata yule mtoto hujasai is a shareholder of the Republic of Kenya. Nake minister wa taborokia wa mahinya Eugene wa Malwa na senator wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala maugite ni maranyita mbaru kura ya mawoni guku magikomithia aria makoretwo makinyiriria ndeto ino niguo methere ngumo ya kiuteti. Let us work together towards addressing the issues, not personalities. Let us not personalize the debate on the constitution. Sababu hii katiba hatutengezei mtu fulani ama jamii fulani ama dini fulani ama sehemu fulani ya nchi hii ama chama fulani, hapana. Katiba hii tunatengezea Wakenya wote. Na kuo kaunti-ini ya Murang'a Atongoria matiganite ni mendekithitie atongoria dini makuruhanio thiini wa mihang'o ya kura ya mawoni kuona mananyita itemi nene hari maundu ngurani megie uthii wa na mbere guku bururi-ini. Matongoretio ni murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Murang'a Sabina Wanjiru Wachege atongoria maugite hari bata gutigira mogaruruku maria megutabanio ni mekuguna muingi wa bururi. Time 2010 we went against the church. We have seen the repercussions and the church is the closest to the people. Kogina kuwa senator wa kaunti ya Bungoma Moses Wetangula ni areganite na muhuhu ati ni aranyita mbaru kioneki kia munini wa mutongoria wa bururi William Ruto geuka hurende giturwa kio president thini wa githurano twerekeire. Akiuga we mwene ni agakoroketa itano-ini giki na uguo atire mundu aranyita mbaru. Mimi kama Weta natafuta urais wa Kenya. Sasa mkianza kusema Weta na support mtu fulani, how can a candidate support another candidate? Wetangula augite muoroto wao metatongoria kuma mwena wa Western ni kurugambia muhuraniri wa giturwa giki kio president handu hagutindaga makihuthirwo kuongerera huraniri aria ngikura. Inawezekana kuwa uongozi wa nchi unabaki tu region mbili. Lazima sisi pia tusukume. Hatuwezi kuwa ndio tunasupport watu kila mwaka nenda mwaka rudi. Kura ya mawoni odo mwena uteti wa mwaka wa 2022 ni mamwe ma maundu maria makoretwo makihiuhia ngwatiro guku bururi-ini muno gatagati ka mihu itiganite ya utongoria.